จานพายพิวปฏินทางวันนมเห็นลังตัวละกระดมหมดทิมเละรีบัตลจังกี่บอลมันปนจุเละโซปีป้าเห็นอาจารย์จานินวิดีโออันเสียมตันอีเปียงไงตัวตั้มเอโลเละกิสเนสวอลรีคอร์ดอับบอลเกี่ยว GMF เดมน่าฮีรีคอร์ดอับบอลเกี่ยวตั้มมินิทสอมทุ่มสอมลีมาสังจนตู้จานมาให้องขัดอีเวนต์ลิสต์นี้ทอล์กโชว์สังจูวิดีโอขัดอันดิสไปกินเฮจังจูหงกิเวนต์นี้ยกพาเลหงกิฮิลจินนันตินทูตำตากิเซวิดีโอทุ่มลังกันเสียไม่ตานี่จิมาสังไงจิมาสังกันฮิลจินหัวเจ้าสิขัดใจองรีเมนชั่นกิดปนนะจีจูฮิจูหอยตันไงและจนฮิจ้าจูหอยตากิเซตันทิลาหินGospel ki pana thu pa hong phone ei pon thila chu thil phalo bowling a hong hin hi chi thil phalo bowling pa chu ki ma pathin thanei na achunga GMFDI jo aki phong he hi chu ka sei pe ta nei wa tu chan ge hin thila in gospel se ding a gospel se dan se kinin ipile tu jan jong hi aman jong tu chung video an sim na hi satan a characteristic thampat an se hin hi chi ngayo tin video ingai masangawa thampat kan se nom chu ke jong hi thila lep la eti hin ewanga ka video masang hwa ka thu sei chu hoi ta nga yai le ai chi a conclusion ei tai aji chu aman jong a sein thila gospel sei thei poi ai da chu kin hoi ta ka sei hin he chi ko bru le shiva hi 2023 december a pasa cho hung ta poi so le tu a thila lagaw bu na ball scene kaw na ball ho ko kimana kisugi memo khon thu pona ball po ve he chu an heote aje chu avel vela thilan thu phona bol thilan thu pon hi chu ki chai tai chi thu chu na hi chi thilate ni ei ho thatding mandinga ki gong te ni email ma teo pathin te ni chu ki mana agal bowling ho zo si chu thugu ho zo a sei do a phone do sa jo gal lai ta hi chu hi chu detail tan ki sei le ti zat he jlai chu aje chu email ma teo lungput chu ei hon imang chawan ma pha lo he hi chu apathen teon ki thopin la hi chu na chil hale mi ja kha jani boi thilo diu he hi chu ichilang chu seda taute ei wanga I het diu kha chu pathenin alopin a le ngai lut na o hi cha chu hing da chaun email ma teo pathin chu an ma hi a khot a kenga kan pe an soma hi la hi lagawa hi as a spiritual prisoner of war kitile bang khan a chung ki ko ei boe chule amani chu bona akisu amani chu kisugi me he zo wa chu amani ki soldo eta he zo wa ko na thu phong chu lagaw thing he hichi an heote ayo pha jong le ayo ka se da chu kan ti chu hichi lai tai ka se yo da ji chu lagaw gi lo thu phon chu ki chai tai ab ep hele a video hi pan taw ten ngai taw te le in viewer ha ding jong hi win hai te ke chai ning su ke diu pathian thu in dop sang kit diu hi nal ka sa hi lai tai ni mo han lang krista chu dop sang in han lang diabol to say ho chu phan man lang Bible to say pathin tu chu dap sangin ta hen ye chun tu ni hin itu say iti pat wa pa na hi pathin ilung sung ko do hana thu ta he thim na ei pi na divin tan la hi ti ve ti su ilung ko hong hi ti ve ti su ka taw na hi ai le chila ki ti hi hon na thu pa phung dia pathin man cha si ham si hen ki dong ni ti ben ai la chi I don but masang bin iti hichilai ta he ka se video masanga yong chu kan hil chi nei tan huilanga bible om lo be hi eps ki go na mi chi chilai ta achule a disclaimer jen diabol chu chut phanum hen lang pathin chu dop sangin ma ayo phale in sei di he pathin chu itia dop sanga diabol chu itia chut pham athu sei hi aman jong a sei jin Devil is a deceiver, he's an accuser, he's the king of lies at the end na kui ham accuse ball kui ham deceiver kui ham deceive ball hi a video in head diu he tu chung hi masa cha ki dip le ama hi ki thol mang ki go in tu chung hi ki dip na wa to pontin ele tu a hi ama ta na sei tai diabol indi ka iti a gospel sei kham a sei khalo chu huilanga ko na satan in gospel sei dinga ichi a sei jing ke ham satan gospel sei the ti dan ham Satan is the main villain. A gospel hi ama do hat pin he. A gospel hi mi pi alhun lo dinga Satan pan la pin chun ibdinga gospel sei dham. Hilai ta chu he point. Ai dia lai chi gospel tu pathin ngai lu na thu hi lagaw thinga kon he giti iti huilai ta hin het thailo ham. A thila lagaw phalo Satan chu December 2023 a chu ki solmanga hai cha ko na cha hung ta poi. Hi chu huilanga na ki koi jem izat ve ki sei ditam. Abul langa chu kana sei tan. Aban ga ngai ki no te le
het chin ma sai tiwen aban ta la patinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phong ning salvific truth revealer linga aman cha si mo na ti ne ban di wa oh pathenin thila hi salvific truth revealer adinga aman cha ji hinam instrument of salvific truth revealer he satan jong hi chi instrument a hi lawai le pakai jesu christian a lopi na chu piana phonong ana dammo ho thila ana no do chula hi chu azo thu ta huilangam tai cho cho ele pakai jesu boila pakai jesu christian mina sei ju hon jong thila na no do chula ele hi su bo chu hi lawa old testament ayong leng sol chunga thila hong ki so leng david in semjang to thoa chi thlagao phlo chu po ji lo ham pathin lopi na leng david a ko na ki phong long achule pakai jesu christian jong thilan no do chula hi cho chu zo thu ta a salvific truth hi cho ko na chu instrument of salvific truth revealer chula a salvation chu hi thilo ko na chu ki glorification chu thilo ko na ki phong chula huilai ta in he te lo ham a thila chun salvific truth ong phone ei pon en wa instrument is part of it, part of the whole process hi chu an he themin hin vel sai kit leng nang buina he so pipa December 2023 achi ki chai hi tai hi cha ko na cho hi lagao gilo ten hi ki phong ta poi tu a ki phong hi bible a jong hi Saul chunga Paul chunga ki phong chula Damascus khopi zo na waan hwa o a ko chula ele tu a jong hi ti chun pathinin bol thei ponte hi slai pe na chuna sei ju khongla jo pathinin chi bol te ani ki tilo pi koi ma san sei lo pi au mai le bible a record dita cho anum lo e wa pathina phat to ana to chula I ho chunga nga to mom alopi na ingai lu na phone na dinga hi thei mom pon ten ti da nam huilai ko na na kilami cho si information cho chule thila ho hin ipdinga gospel nong sei pi da mo huya ko na nan kila jam bible kalwal na ti nang zo hin bible kalwal nan pa na hi agmf dia ho nan ngo ji hi kadat ma cho hula ko na thilan gospel a sei bible na za kha hela hi thilan gospel hong sei dinga na se ham lagao thingina sei di chula gospel chu lagao thing na to chula salvific truth revelation cho thila ho hung ki mi asu engji wa si ho gam ka ho ippiam mi an eng bol jo am ho chu ki mana hilai ki eng bola am ho chun ngai da ma ki thumwa hi chong chu evangelist tenin keinin ka bol he ti khalo bi pathin mina pakai su christa mina ki bol cho na pathin o ha de na pathin o laupi a va e ti chula hi chu azo wa seong hi chu azo he na ti le nang zo an pathin na ta san talo pi hila nge aban ga achal ki no te le la ki ti hi Satan thila ki ti hi pathin sim hilowa Lucifer ama chama ki sim do he oh chu ki chin ta imu do khat so hi ya thimma ya chu pathinin vantil chamkim sela sima hi in awai pen la pa pen dinga chamkim sel no la be ya sima yong le ichin no la be chun ama chama thila ki sim do oh isu amasa acha satanin thila ki sim pathini na het pi lo thila sim chu huya ko na nan kila do ki de tamo bible ala satanin thila ki sim ti om pon ele pathinin hiji thilo cho het kha lo ding din munanan sei do ki ta hila huya na kila ji hami chi information hoye ai ta hin nang hin bible palanga ko na thilna la ai ta hi gmf dai zo hinan ngo ji dan cho na bible to ki to lo pia bible a chu ama se pina chu ku enum he ki ta thil jo chi sim ma sanga he pathin long ele pathina ko na thiljo sim ma le satanin ku sim lo kuin sim jong le pathinin ama hin monitor a bol na noya cho o ma le a het loading ana na sa ham itina gel mo ha mi chi satanin thilan sim jing ding cho fallen satan bo hi fallen angel nei sa ham 1/3 of the legion ki ti long ei pawa hi simai le alang khana ki yong ei pawa ka ha confident be se lo jin na ki ma thamat ka confusion english in ga simple po te ki king james version a chen hi tena ki sune Isaiah 45:7-9 I form the light and create darkness I make peace and create evil I the Lord do all these things 8 na chen drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together I the Lord have created it woe unto him who striveth with his maker let the potsherd strive with the potsherds of the earth shall the clay say to him that fashioned it what makest thou or thy work he had no hands akona hin hang pia hi potter and ly le lei bel me thim kha chun thil khat asimai le hi cha sim sa chun asim pa chu a question ding ham ti na tu ang hi ivet vet nai le
patinin hichibol thei ponte hichibot patinin itie bol ham hichit na question au hi ka het thailo he ipila bible chang dang khajong ka aveki Colossians bung khat somnanga pat som ni jan bung sau thime ama chu mu thailo pathin lima umahin thilsim zo sil a peng ma sape na hi aje cho ama a chu thil zo si ki si ma hi van chunga leise chunga thil mu theile mu mo lalto na hi hen loine nagam hi jong le pi put na hi hen thahat thunei na hi jong le thil zo si ama chule ama dinga ki si ma hi chule ama thil zo si masanga ana jing sa pe na hi chule ama chu thil zo si so hi ama chu thil zo si so hi ama chu ta sa hi chu hobung luchanga hi ama chu abula hin imalam zo sia chungnung pin a hi na dinga athi hol ama sa pe na hi ije ham itile ama chu chamkim na tincheng zinga chule athing pel thisana chu chamna asima ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si jong ama ta a su chama so hi pa lunglam ta hi leya ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si kiti he ele hi ta banga chu pathin imzo se chunga thune elo le leila wana zo se chunga ama a ko na hunga hi ai le setana ko na thilana ti chu ipi setanin thila an se me ji pathinin a head loading hena tiam elo pathinin thil ho chunga chu tha nei loading hena ti nam hi chu hil chin na kangai chan na aji chu nang in na seida na hi thil ho hi pathin jurisdiction no elo le pathin administration no ya lo da na seida cho independent body na thila chun achamai ma dei boli pathin chun pura na thu se hoi ivet le nangin I janin pathin min dop sangin hen thila chu chutni min hen na tiwanga thila hi na su let ki got wal cho na dop sang ki got wal cho nangin thila na dop sanga a thila do wada na gi sei cho a thila dom sa thila do nei pon thila dom sang zo na hi sang zo chu thila ho na hung hi ding he satani chana na dop sang le a pathin zo chu dom sang tong a pathin lo pi na zo na sel mangin ibile gangai ki note EPCI chi thila ki tiam satan le loy ho chu na EPCI thila ki sa jing nei da EPCI thila ti jing ha first Timothy bung li cha ka chang ni chui si mai le thagau thing ki chen ta na se di chu ni nung lam ting le mi kim kha ta sa ko na pul ta sana ko na pul hadin ati ye chu bible thu a ko na ke hai koi ho pathin thu hian lama ta san khat ke pom ji ho sei na hi na choroi chu hungum ding thagau mi su lam bai du ha thila thuil tam ta hung lung lu ding hi chu ama sile phe na thi sa ki da mi palem thu zo se ho akona hung do ding he ti su na emo wa ya chu bible sim dung ji wa chu thu zo se ki ti chu thila he ti na hi chu aku ta le Satan is the father of lies hi chu la zon bung ge chang som li le li na chu ya chu Satan ki ti ahina a nature zo se na zoa milhem mi hem le pa mi pui sa ve pa ama adinga thota umlo athu ase yosi achama zongan sei pa hi a jo bible in hi to bang zo sei ju thila hi ati na thim ta wa okay zo sei pa father of lies father of deceiver hi to bang zo sei pa chu satan he ati na ele first Timothy bung li chang khat chang ni en peu hin hi chu ga veote ipi hele hi chi kui ho se ham hi I het na diwana changa chan ga simote aji chu so pipa nang hin na dei lai ni gi ko na aba na simlo phat le hin major point na miss ye tai hi chi zo father of lies na ti chi deception bol hi kui ham ga he ote oh simpan taw de le first Timothy bung li chang khat apasan simote a hin lagau thengin kitchen ta in asiye ninunung lam le mi kim khat ta sana ko na pulha al hagau ho misu lamwai na doha le thila ho thu hil a hung lunglu dingwa hi a hi we hi chu ama se le pha het na thi sa ki de tabang mi phalhem thu zo sei hwa ko na so dinga hi chi mi phalhem thu zo sei hoi kui ham I het de we te o to he oi tan ngai wo chang thum na chun chin se am ho chun ki chen a kha mui ata san na le thuta heto hon thangwa puma ane dingo tia pathin thilsim ho chu ne ding azadawe pathin thilsim ho chu ne ding azadawe kuiham ne ding zada he aywa
nang ma man na bible chang hin si me he o hi chu ama si le pha het na thi sa ki dep ta banga mi phalem hon ti ho chu hi chi ne le cha pathin thil sim sa ne le cha za da ho hi we ku ham tu hi ne le cha za da ele nang nei talong SDA chun EP za da han het chula ita hi chulang hina sim lo ta achang thum le achang li da ga sim ki no te chang li le ngai aji chu pathin thil sim zo si chu phaso ke ya hi paiding I ma cha lo hi thangwa puma ki san le aji chu pathin thua kon le tauna a ki su thenga hi pathin thil sim he gi ti artificial gi ti mi him thil sim ho teka khana zule sai lo wai le teka khana pathin chun he chi kani chung sa gi pathin chun pa sa dinga sim so hi ta chui ko la a hoya phan a pha cho nangin naga satana artificial anan bola khamna thinan sim chu kui mi mo zo pathin thil sim na su bo ta chula ele his da banga chu sa hen lang ipi hen le ne hi chin chu ho chu ne hi win ti ho chu he mi phalem gi ti so hung ki gelo so bi hi cha hi kuyam mi phalem mi nang nei ta lo ham ele ol cha hi chi satan thil bol he na ti ti ami nal hep ki go na satan zo na dap sang na hung ban le hung de he ga ngai be ote khat mi repeat ki ni pathin in Lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lal to le pathin dan thu bang bi le Jesus Christ nui ban chat na vana til sim do sim vai hom ding an sim khop su hoi ta sa ni yang le chu pathin noi chat na tim hu bible hu lai ta anamu ham he chi sa pawn hin sing ten ei pawa hi thambat a ki chi hin na Ezekiel bung som ni le git chang som le libo hin siminge You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God, you walked among the fiery stones. You were anointed as a guardian cherub kiti he. Cherub ho chu ipiyam I het no na. Am ho chu pathina hi powe. I het diu khat chu. Van ti la hi we cherub ho chu. Ana to ipiyam Britannica editor Sonita ha sun ohena. Cherub in Jewish, Christian and Islamic literature a celestial winged being with human, animal or bird-like characteristic who functions as a throne bearer of the deity. Derived from the ancient Middle Eastern mythology and iconography, these celestial beings serve important liturgical and intercessory functions in the hierarchy of angels. The term most likely derives from Akkadian karibu or karibu, from the verb karabu meaning to pray or to bless. He is cherub hai general meaning ai ban ai la na ele cherub ai ho biblical meaning apa hitin gisun kine cherubim cherubs are angelic beings involved in the worship and praise of God. The cherubim are first mentioned in the Bible in Genesis 3:24. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Prior to his rebellion, Satan was a cherub kiti. Ezekiel 28:12-15 acho Satan was a cherub, identified as a cherub kiti hai. The tabernacle and temple along with their article contained many representation of cherub. Exodus sayang ban hichu cherub chu iti dana pathin noi chana theidinga na sei ham hulanga ko nan kila ki tam chu bible lo khat na sei ki talong ele hita chu pathin noi chana haya ele nang ma na ki conflict he ho chi ke sei poe Revelation 12:7-9 langa chu vet nai la God's judgment hung di chona God's judgment carried out by Archangel Michael pathin to ki bangai ya la Michael in azo mong di nam ga gelin nangin jong ne heading khat cho Michael van di lai bo so to le hin hi chi chun pathin to ki bang khat chu itia sa dam nang man gelin pathin to ki bang lo he satan chun na dom sang wa le satan na dop sang a hi GMFDI satan howa nang wa satan hiti na hiti dop sang ki thi a GMFDI ya satan thil ho ki eng bol na mun chu naga chu pha ki go na satan itiam reverse psychology satan naga dop sa nang zo hiti lo na ham ka ti zo athila ki su gim na mun chu nangin na sei si na athila ki su gim na mun chu nangin thila ho na tia anang zo in gu thim satan na hiti dop zo Bible in pathin pagai su Christian satan ong no do chula athu anung chula simnom peno cho hi le Revelation bung sonani chang segi apat simautin chang ko chan chuin van a gala ki sat ta na hi Michael le avantil ho cheng sin dragon cho asat ta win hi Michael le avantil he chun dragon le asol cha ho jong chu asat thu tawe a hi wangin a zo ta powe chu jong le wana am homun akimu kit ta pon hi chuin dragon le lin chu gului diabol le satan kiti
van noi pum pi hem hla a chu ama chu leya len hla in om ta na hi len hai nom ta na hi chule asol cha ho jong chu ama to le hla than om ta ve van til khat pathinin sol cha dinga asim khat chun pathin to ki bang khat chu leya an sol an le ha ding chu hi thei mong di na bible la dan jonga di bon bible kalwala hi source na tam nei wal ja bible la lo khat chun nan sei ji za na sei hi tu ai main point ho che huilanga ko na hi chi lucifer elo la hi chi satan chu pathin to ki banga na koi mong ham ngai ki taw te le Which to ani na chua chu ni som li sung chua chu ni som li sung satan het pat te min gam sa hang la au min chin van til hon ang zong le vina hi ati imu ta wa chrai muna jesu krista gam tip ngwa het pat ti mam pe a chu na okay hilai hi chi hi itin ala ham ka hepon na theology na jila chu ipi mong na jilham pakai jesu krista chu ta sa hung chu i het diu khat chu pathin hi ewanga ta sa hung ta sa hi eden hona chu chi ta sa chu chon sit na na ha chu ai ti a hi christianity a hi normally a hi we are born as a sinner ki ti chu hi chi chon sit na ta sa hung ja chu chi ta sa chu hung ki hem chu ta sa chu hi chi desire ho LY le ta sa ko na lep na thei ngai chat ho lung ngai chai cho chung gil kil dang cha LY le wealth fame hi cho chu ta sa thu ta chu la hi chi ta sa cho hung lep cho satan in chu le ipa kai jesu krista chu alang khan apathin hi nanom le satan hem ngam hi beta hi di chun e wanga aman mi hem hol a ngai lut na ton so na thiding idei adei lo zia i thidiu hi adei lo zia aman mi hem bang nga mi hem tho gim ho zo si all of these human qualities na desire elole flesh desire of the flesh ho jo si jong chu chu oi cho si a tho cho hi che tho na chu satan in chance la hung lep chu me hi chu idi da na chu satan al he me na ti ham ele hi chu na sei dai le aki chai na yong chu sei to ngoi tai chu bo se chu it is bo se chu na se na chai satan in hung lep la da na se yong Matthew le Luke achun vetang Matthew bung li chang som Luke ayong chi chuma ma chu ki se na Matthew bung li chang som ma chen ti chuta in jesu na za a chemang in satan ize inam iti le hitina ki suni pakai na pathen chu chi bai bo in lang ama jeng bo hovin akiti ati pakai na pathen satan dinga ngo pathen ta chula ne thelo danam ta sa chong lep cho fleshly desire chong lep chu me asa chong ping cho pathen yong chu ei ho mi him ho banga hong ping chu me ai ti chu satan in pathin al he me na tin hilaya yong hi satan jesu chu jesu me na hung ding na ka asai kinin phuilanga ko na nan kilui to dang nei he video ma sa chu nana ngai ai le nang hin obsession khan na obsession ei bo na obsession ja hi bible na la yong na la thei talo na theology sim jong ka na talo bi chula tu ai thila ho nong ki so di ta hi me athila chu na dop sang ta na dop sang ta hila Athila a Satan chu he was an angel a fallen angel ki the angel ho chu each and in ele cherub they were supposed to worship God indulge in worship praise and worship ei wanga hi chi Satan chun ama ki worship hung ki wa choi nom chala hila hi chi ta chu hung khi long hi chi ana tong ding khana ki koi pa chun tong talawa ana tong pa cho porter pa yo langa bible ai semowa porter pa an question tabang khat chu ta chula ele tu ayong hi nang na sim pa yong hi ichi pathenin hi chi bol thei po khu chi bol thei pon te na ti ji hi ne ding ha gmf de pathen lo pin a ki phong e hilai thil ki bol jo ji evangelist ni ho mi su dam ho ke nin ka su dam ti kha lo pi pathen pa kai su krista patheni na su dam he ati wa mi ho ko ma ko patheni na su dam he ki pawin a thona na mu he ti hi su hen thila chut phada na no ma nangin anoi langa ko na thila na dop sang thila chu lien ta na gel pa na chu pathin na ta san thelo ta cho evangelist te nin pathin na ta san no thila I ma cha gel lo ja tu ni deliverance bol theon chula nang na ki dat ma cho deliverance na da bol thelo ki he chu me na bol lum ki he cho ma thila na lit sa wal chula thila na lit sa wal ja chi atmosphere sunga chu no om ja chu na believe elo le na trust hi elo wai le na ta san na hi hi chi level chunga cho khang to zo lo chu me hi chu ki he to nang bui na bu cho na ta san chu deliverance a chu akhan to lo ja chu nang deliverance bol hona ga sei sit ki pura counter clock ana chi ta cho na pung hi
ban ga ngai ki taw te le loi ho chu til ki dang a bol ji ve ti chu ya chu pathian thu ni pi sem ti focus lawa til ki dang mo si a na la gaw hin ku hina pati put ai le hi chi pa nung zui na hi yeng de chu na chi thiu ngai ali na pi sei ki na ai ye chu cha hi na sedan hi satan bowin thil ki danga bola pathian pa kai ji sun thil ki danga bol lo sei ju hon dang thil ki danga bol lo a thil ki dang bol pa chun a destination a LOI le a final result chu ipm hi chu he go tongo pa kai ji su christian thil ki danga na bola chu mi ho zo sin ji pathina ko ne ti chu la ele sei ju hon thil ki danga bola pa kai su christian mina a bol ja chu pa kai su christian am ho dinga hung thi pa chu an ta san pano chu la GMFD a thil ki dang ki bol jong pa kai su christian a lo pi na dinga ki bol chu la evangelist ni amani ki lo pi sa ong ipina sei na ham satan ki lo pi sa ham nangin thil ki dang hin bol jo satan na lo pi sa di ju ki he jo tu ana thu sei da na ki he jo satan na dop sang dan hi satan a ko na thil pi nong chan dinga ki lom ta jo tu ana thu sei he pathin ki lo pi sa chu huilanga ko na satan chu nan jelu jiam ga ti jo ele bible a khu thil ki dang hi ki bol hi mong lo dan ham salvific truth dinga chu deliverance see the most important jo miracle is the most important jo ai ji mi lung an hei chu ji chun masangau kana seitan kol le vai ho la hu pathin tu ga sei le chun mol nan ne di jo adam mo kha thila vo pi phem khat go ga sudamin lang ka pathin na sudam he ka pathin wi chen ge ha he ti le chun na pathin chu i phem an khola an he dio jo ni ta salo le ga chi tang ga chin lang kol ho khat ko ma khon pathin tu ga mo sei pi tu tu lai RSS ho le ship se na hat lai ta mol nan ne di chu me ei wanga hi chi RSS ho adam mo khat medical condition in zo talo lo le a in zo talo hi chi khat chu taw pin lang hong dam bo pol na pathin chu ipem an khol di cho nang pathin chu ipem an ti di chu me hilai mu na yong hi chi cho kui ma chan hilai hin satan in ekdam sa eti lo chu me pathin lo pi na ki phong hi chu he ti tiam tango a final result chu kui ko ma chiam me che lo la credit chu kui ko ma chiam a ki su dam hon jong pathin lo pi na amu pathina ma sanga khamna the yelo le thin na hin kho mang lo hon thin na hin khon man lungki khial nan leu chula oi chi aban ngai ki taw te le wa ya chu my accuser is pa sha to tham chu accuse is ni ya chu amanu zui ho long chu ni accuse ai hina yo shu mi accuse mi thila ngo ding mi kawa ngo ding na mi sumdu ngo ding mi ping tha lo ngo ding mi pathi mi ni poi ding mi pathi na tong the ni poi ima cha ban bol ko bula pathin thu na sei se ti ho to ma mi ngo mi he si hi chu amo nu zui ho hi beti lai chu imo wa ya chu lei tu la ho chen tong ki to cha cha yi ni it is certain par nature patake san he to okay he satan quality he's an accuser he's a liar na ti chu lei to la na ti jmf dia ho na ti na hin tin na ele ichin saying kuyam accusation in bol ma sapin hi hilai gmf dia mu na ho holchin lo bia he chin lo bia kuyam thila ho ti ma sapin hi ga ki kholo te aji chu youtube ayong ho na video om hin na nang in itia pa sa gmf dia nan dem panam ki he hin hi chi pe na chu kui ma chan nang video asim poi kum khat le ake ma sangai tai nan bol na hi accusation nan bol na hi accuser chu thila so ho ai ya liar chu thila so liar ka ti na chu hilai mun hi iphem ipiki bol ham khol chin lo bi an na matan don na se ai chu zo thu ta chu la het chi lo bul le bal nei lo chu zo thu chu me ele accuser le liar chu thila ho le nang nei ta chu la iti da na chu ichi chu gmf di ai ho nang ngo na lai ham nang ngo na chu accusation hin na lai chu bible chang khat ga simo te Matthew bung sage chang khan apa san chang nga simpan tau te oi mo nam na lo na dingwin mi oi mo hi un na oi mo bang che a chu oi mo na dingo hi chule nang hon na te bang wa chu nang ho ki te pi ding na hi we nang ma mit a income chu ngai to lowa ibola na sopi mit a bo them chu na vet ham Matthew chang li nang sim kin de chule vetang nang ma mit a income na sopi za a namida bo chu neila do sa in tia iti na ti thei ham wo mi phalhem nang ma mina income chu kila do masa in chuting le na sopi mit a bo them chu la do dingin
namu cheng namu chin ding bo hi kitchen tam accusation lying nanga ko na hong ki panai bo we kui ma cha in kum khat ya ki masang chun son neu kui ham zonga ki hepon son neu ep ham zonga ki hepon GMFDI thil ho nan ti ma sat pin ele kum khat ma sanga cho kui ma jan na don bo lo be cho I ma chaw na ki aji cho pathen mi chun ase ding on ki sei ta ei man patheni ki wa taw nai mana pathen ko ma I wa choi lai sa ma I thang wa cho I chu thu pi pin cho ele hi ta chung chi a to a chu phat so ta hin hong off so I pinong tiam la ki hello na phat so ta hong ko ma to la khat le aki tabang hitan te tu hin hi chai nong ki tha pat ki na nong kho che cho tu ki sanang evangelist ten in limsa hi wina thin lai cho I pathen ho I kheu di win limsa hi win ki ti cho e ban na wal be se ta cho tu hapta sunga hi video izat nan sim do ta aki don but lo le la anang azo le nal sei pa accusation ball pa deceiving ball pa chula adi tabanga nom ki ta nang hi cho jo satan quality le nang jo satan chu adi zo anom di ta chula kana sei num kana bol num lo ba na zo sei le mi nango na accusation na boli valbe se ai le chung ki sei he ne het chit na dinga video thum ta ki si me hin ne het chit zawang hi china sei se ai le motive chom be na ne ai ta na stubbornness hi vet nai le thil chom be he views mu na ding ham subscription ham elo le sum le pa ep ham khat wang he tu a hi continue a video nan sim dan hi na obsession mo ai ta po he ji na to sat khat umai ta ye hi chin na to so chu ep ham chu he tango hilai hi thila ho eloi le satan so ho eloi le seta thila hi chi muthima bai hi cho chu kisu gim na mun chu nangin na ta thila ho te nan ta zo le na la na ta chu anang zo chu thila supporter nong hi ta chula hichi aywa chu Matthew chapter 1 le 5 a chu hoi ta ki suna hin na hi ha mi nang go masang chu nang ma ki betongo GMFDI ya thil ki bol holchin lo be a thila na to na ti ama sapin hi chu ta na GMFDI thua bible ko na hilchit na ki nei zo ayong chu na hilchin ho ite na ki sei kin thuta ite chingthei ta thuta ka se ka na ho pi ne chu nangin ke thila no nei ti kin na achu bible ka pan sa chula el event te ni na to yung business he na ti kin a business he le nangin mi choel bai khat be wa le chun kiloma anangin la bol kit lawa el wai le ipipin na sei do am na ki hello event te ni pa kai jesu mina mi taw pi a mi dama mi ho chun pathin a hin muwa pathin lo pi na a chanole hi chung satan na to he na ti kin hui lai ta jo satan nan het lu dam la ki hello bible lo be khat GMFDI ya na GMFDI na su min sin na dinga bible lo khat jesu mina satan ho he na ga ti kin a bible lo bi jesu mina satan ki ho ko lo pi a bible ele thila in gospel a se na ti kin zo thung en chang ta cho ele tu ana say the devil is the king of accuser, he's the king of liars, he's a king of deception na ti chu nang nei ta chula zo le nal ngen chang mi ngo na ngen chang ana se ya satan bul pi pen pa nei to lo do ong nge aban ga ve ki no te le nga satan zo ta san nai zo so bi dio I cho chi mu the lo ham ka ti zo tu nya hi ya jlai mu na question ka bolo hi ki screenshot in lang na chi khula ma su ngol pa bible dom le asu ngol zo bible dom le pa chen pa de ke chai ni chu ven lang pa de ke cha nang le nang na chi holding ka dei ma ji a phai a screenshot kan ta do de hin na hichi hi video thum amasanga video thum ka semwa cho hoi ta ki hil chi nei te e wanga to ai chi question ma man do an ta do ki nai chi ni hil chen te a ho hi hil chen ki no de le bible ab ma sa pen chi he bible thu sei zo se la a chu satan in thu ta a sei na ding hoya ki mu em bible thu sei zo se la a chu na okay bible ang ho ki sune na nangin pathin khatche a hi pathin hi khatche a hi nangin jong na ta san thilo jong ta san ne heaven a ki thing e ti a ki chaw na ki thing e ti hi ju zo hi di tam eloi le pa ga Yesu Krista in thila ki ho pia he chu yai le Matthew bunge chang som ni le ko a chu English in sin tang na New International Version a chu ta ki se what do you want with us son of God they shouted have you come here to torment us before the appointed time he chu azo say them eloi le mak bunga chang se gya chu with a shriek he screamed why are you interfering with me Jesus son of the most high God in the name of God I beg you don't torture me ai chu ichong chu thilan azo he chang chu thilan azo wa sei di ta ai le
Luke bungit chang som ni ligit ang chu when he saw Jesus he cried out and fell down before him and with a loud voice said what have I to do with thee Jesus thou son of God most high I beseech thee torment me not tua hi chi bible chang hung ki pi ho chu a zo he na ti le wang ka ta san poi a zo he na ti le wang chu he nge na question ama sa pen pa he na nang in na zo tai e wanga pa ka Yesu Krista ma sanga ki phong ho chele sei zui ma sa ki phong ho chu hi cho chu ata hi le wang chun na question do hi di to poi a second a chi taw te le thilapu chu hoi lai ta a chu pathin in hu hing na thu sei do dia aman cha kha hi nam hi chi ka se hoi lai ta na kian na thilapun hu in na thu sei dinga na sei jing ke ham thilapu hi poi lagao thing he sol chunga hong ki phong thei sol chu pola an khial dona reason hi chi chunga hong ki phong thei pa a o a mi hin ko pa hi chun pathin chun ichi aman cha mo dinga na gel ham a lo pi na phon na tinga pathin bol thei pon na tin thei mo mo ham nang chu ipi nei za pathin ability chu ta chu na question thei ham a question thumna pa chu hi number 2 pa hi nang le nang kingol bol nei boy video thumlang ni lang thumlanga kan na ki hil chin ta bel bel hai china sei hi hil theilo na hi ham elo le na ho pan na su ngol ham inge aban pa chu chiu te mi zo pa hi mi lhem pa hi thuta aum poi ama chu pathin in do pa hi pathin melma van akon kinodo pa hi ama chu thila hi kiti ho hi namu lo ham kamu e heji satan nang sei ho chu December 2023 a amho to pi pen chu na nammi te that le mandinga na melma te pan pi dinga ki gongo he na sata ki gongo he aki go dungzui tan chi le ni thumjong i din lo diu he hung ki sei beta le mel si tai thi diu he sat zal ho aki go nang jan het lo he mei chang za lo ding chema ban sat li ding ki tiang he e wanga hi che ki go nau chu hin su tang chu spiritual warfare na pathin pan a pathino ama choma ami te lamwai ta ha pa hi chi na pathin lo pi ta chu Old Testament ang khutam ta bai na mukla kanan ain zot wa Israel te chu mi wandering nation hiu ta cho e cha chu nomadic life aung chu me hi chi chun already stationed already itiha warfare equipped sa itiha a permanent nation kha chu aga ta ding chu possible lo chu me e wanga azo cho Gideon ho thu sim ne chula adang da gal thu sim ne chula patheni na pan pila hi mom lo pia tu chu no chu i pathenun i pan pi hi le hilai ta chu ki sei chu me hi chi te ni chu thu pha sei dingau ki so lo pi an som to ma hilai hi nana to chu i phiam ga ki sei win ta an sola i keng noi wa ngo chu a sei ding zo se ki sei cha wa December 2023 a ki le ta chu hi chi chu tu chan ya hung ta lo pio tu a thila ho ka ho ki man ho neo ta chu hi cho hi mi an su gim jiwa mon mi an su gim phale ki man ji a ki eng bol ya pathin mina hichi mi pa chu am ho khona ki hu do ji chu hichi hi hinvel do ta hi ta os video izat ki sim da mi chi hi hil chin na dingai ele alina chi pinan se kinam le pathenin mi zo pa hi ati chu thuta sei do ding le pathen mi te hu hing na thu phong dia hung dia na sei te na lai ding question 2 3 le 4 hi akibang che hin na he chi ka video lui ho yong vele chun kana hil chin sa e ta ne wanga nang pi mi thu sei mong la loading nang ma thu sei bo na zo thu sei na accusation ball hi chi bo si chun na ki dona a mi thu sei mong la lo chu i tiong na ki hilding e wanga kho hi mi tam ta a he chin lo lai ho mi tam ta na ki pal sa hin na he chi video ko nan mi tam tan ki pal lo na nei jong la pha e he chi thu ho wang hi video thum long ka si mai tan he so ang khoi ta ka se he a vele nei nan se ping e Satan in ite a gospel a sei kham gospel sei chu pathin man cha lagao thing pol mi hi di lo ham a gospel chun ipia ko ham salvific truth cho ko chula he chu pathin lagao thing a ko na ki phong di chula salvific truth ki phong jing ke hila gmf dia ya eh pathinin a salvific truth reveal na dinga hi Satan aman danin satan na a salvation eloi le glorify hin dinga lopi na phon do na dinga chu leng sol chunga nganu min pol chunga ngomin adang danga ngum hin bible a sim le chun namu ding hin satan mang thei pon te ti hin e wa he chi satan chun gospel na sei pi pon te gospel na sei pi hi lagao dang he lagao thing he hi chu hen chule
second Corinth bung gop chang som le lia pa sa som lo gup le first Corinth bung som hi chi ten hi ga simote second Corinth bung gop chang som le lia pat som lo gup chan ata san lo ho to ko zon khat po chu hi un chon phat le chon sit aki kop na ipiu mam muthim le khowa aki khat na ipiu mam billion le krista aki to na ipiu mam a hi lo le ata san lo ho to ipi chan anei khomen chule pathin in theng le milim ho kilol na ipiu mam ize ina miti le ei ho pathin hing in theng hiuwe chuti chun pathinin zong ati keima am ho la aka chena chule ka wale dinga hi chule keima am ho pathin ka hiding am ho ka mi te hiding heje bible chuna sima satan le pathin chu om khom thei point ti adi e na sei chu adi e ei la wangan heading khat chu gmfdi ya hi nanggel da na he thila yong anu taunga thilan thu hi chu nanggel khi le na hi chu hilai ta chu explain na dinga video ali nei ta hi chi ki simi lagao thing na to chu hen lang lagao gilo na to chu hen lagao gilo chu nang ma man se lagao gilo chu mi su gen thei hi cho chu kimana akiman wa ki su eng phan ole amon thuon ki phon ji chu la thuon ki phon wa ni eng bol ni su gim hi wentia pati hilai hi domination of God's power cho satan to chun na ling khana om milo chu men nangin satan na le chawa ja satan chu ling gm de ling khana om ninga na gel cho hilo chu la pakai jesu christa na satan chu ki chun pha choi la hi bulanga na sei ta chu la satan chu pa no men practically gmf de ai chu ki bol chu me anang satan chu pha no men tian nan sei le satan lien ta nan sei do jel nang ma ki hem ne adi ena sei chu ei wanga gmfdi context nan za ile na za khil de aje jo gmfdi hi satan thua kinunga satan in adei dei pe yo ei bon satan in mi an toma elol thila kaun mi an toma mi an sugim phale amo chi kimana pakai su christam nas ki sugima so cha ho khang lai banga pakai su christan thila hona no do banga pakai su christam mina ki no he is so difference we hen lang first Corinth bung som sang som ni lakhat nang hon pakai khon le thila khon na don kop theilo dingu a hi pakai an kong le thila an kong na kop theilo dingu a hi aki don kop pon aki kop poi thila chun na sopi na in ko te khat an su boy le pathin min na pana pathin thanei na hi chi thila chunga cho na phon cho hi chu ki don kop hi do ong domination over the spirit of Satan chula hilaita achu salvific truth na ti chu deliverance hilaita chu lut ta chula pathin lo pi na ai chi satan chu ki bol ki ma ki sugim chula hulanga ko na thila khon le hi chi gmf de to nan kan be ji hi di ji lo cho anang nei bu chu ben nang ma ni ki kan be le hin tin na bible kalwala thiltam ta na sei ta za hi chong hin nang ma le nang man i pianan ki si midam henge hi chi hi ki sei yong le na avel vela hi video ki semai ta na eba tu ni zanla chanayang chu evangelist ni talk show chu video i phem khan ai chu thamkhat ga ve tin tu ni la nan video nan so chu ele iso government te na ho hi ni so jinglang le ki ve ta tin hi ta hi nang jong regular ta nan bola ne regular ta na hong ki hil chin de he akidam mo ji a jo phat cha nong ki hil chin no tu ayong hi kalun na lai hin e banga na zole nal se na accusation hi valbe se ai la tu la ju ka e chi kan se me na e pi la evangelist ni na se na hi ga veo te hi chi nal ka sa mong chula tua hi ipinan bolam itile nang hi victim card an hong ki chip cho e chi article tua screenshot hong chu in post na in piece na ka tin na victim card hin na bol hi nal ka sa mong cho aji chu kum khat le ake valde tai na nanga he ATM channel yang ko ilu nai le video thumlang nan sim cho kum khale ke ma sanga cho chi GMFDI mun den na dinga he ele kum khat lung ke a chu kui machani macha selo tu a hi nong valbe se phana hi na comment soyong khoi be dai le 1 week ago 2 week ago hi cho na ami zolenal na sei the ho chun na hil wanga ne he thelo ta ja cho comment ho chu thamkhat hung wild kha cho thamkhat huna hung extreme kha
hijisu na po na tham nangin na kum khat le ki ma sanga na bol su tu po na lawa GMFDI hechin lawa GMFDI na dema GMFDI na seisi na hisu I ma cha gel ta lawa tu ami khat lenin GMFDI langa a hechin hon khat lenin thu an sel hisu na po na GMFDI chu hichi he pathina ho naw hitin mi ho we hitina bolwenti anang mi ho na chula na pum he ta na pum gel lo ta lo na video khoi vet le ama sanga kana sen pung ni lang video na pung khat chu thila no thila logic bai hila thila huilong ako na thila na kila do ham a bible enjong iveta nang jong mi in iti chun I bol hian nang na bol lo masat ngai he na sei dingai jong le hung khol chin lang hung sein ki ti he nga ngai te ichi na thu sei hoi wa tha ho yin normal la pi ta chang moi ai chu thila wei je wa chu thila chu hi ta chu tu se ro le thu pha chu ba sei do na ya chu he thim de wa he proverb bung som la nga chang som okay proverb bung som na sei ma chang chun akam chang thila na ti na video ma sa ho nan sem video ma sa ho chu ka ki ngai le chun na kam chang za wang chu nang ma khat to ki face le chun na ki jep to hon di ta bo chu kum khat le ki ma sa nan sem ta chu me hi chu ele nang thil bol khili chong chu zo le nal ngen chang bo chu to ana sem ho chu khol chit lo thu ngen zo le nal ngen chang thila he hi chi thei pon te na ti nang lunggel chu bible to na be sa gam tin nan sei do hi chu ki he lo wa tu tu chan gya hi accusation na bol tu chal gya hi zo le nal na sei na lai ele satan chu zo le nal leng pa hin sat he's the king of deceivers he's the king of liars na leng pa ta chula anang zo le nal ngen changa accusation ngen changa ki chim chu ele tu a hi proverb bung som nga chang som ni le ge na hi ipi ki sayam ama na kan semiga ngai te ye isim ti ngai le mi din mi tu sei iti don but ham ti phatet sana ngai zen alung gilen agelin a hin la mi gilo ten wa nga kam sung ma kon in tin si jin a seyun tu ki sun ha ba salve ati chu e chu mi chon adi mi di le mi gilo mi di in mi tu sei iti don but ding ham tin phatet chan angai jin evangelist ten in tu chan kya ngai na lai cho don but kham na sa lo ja na don but lo cho thing pen ki sei le ele alungilin agelin a hin la migilo ten wang akam sungowa kon in thilse jeng asayun tui kisung ha aba asa jingove tua tui kisun ha ba sa he koi ham gati jo eti hapta khat ni se gi ham khat la video izat nan sota koi doctor hegin ki san na doctor hegin ju nang sei pha di tro bi is tham khat yo le sei leng tua na bible chang sim chu di na ki sa mong nam gati ita bible sima theologian khat ke ang ma thil bol khil nang ma bol khilo khat cha ki helowa mi ngen chang na ve na mi thil bol chu thilana to zo thu nal thu het chi lo ngen changa chi accuse na bol accusation na dim jing na ki sei to chu satan is the king of accusers he's the king of liars nang satan nei ta chu henge doctor hegin thu yong chu sei leng igal ki panwa chu within the next 2-3 days, about 200 to 300 churches burned. Open Door US on a report on more than 200 Christians has been killed. Over 700 churches were burned. Exaggerate, local hota bona sim 700 hingmei the. Open Door US record reported report Around 10,000 homes were destroyed and more than 70,000 people became instant refugees. May 2025 marks 2 years since religiously targeted violence broke out in Manipur. Religiously targeted. To recap, what started as a tribal conflict quickly turned into a targeted persecution against Christians, leaving tens of thousands of people with no option but to flee from their homes. Religiously like Christian. Dr. Hagin Chu, a profession doctor medical doctor persecution he religious based Christian he nang theologian nahi Dr. Hagin jo Dr. Hagin accountability la ding hila kuy ham accountability la ding chu ama sapina kati nang nei long anang in tua hin na bolding chu na nam na ngai lu na mi na ngai lu na ile at least religious gathering na bol thei so hila video na sima mi na dem sanga hi thamkhat SDA ho la be chu ki khom moilang stage protest bolta ngo thamkhat silent protest bolta ong hi chi silent protest bolna dinga chu fun elol EPP tam ta ngai lo pi cho dharna bolta ong
ka huino hi za ki hal hatai ka Christian ulen now hi za di refugee na tai sympathy hol taung World Christian Organization ko ma sympathy hol taung hi chu movement lin zo di zo ipina bolom nangin imachana bolo Dr. Hagin in Bible based peaceful protest hi effective dan hina nangin het lo cho India yong hi peaceful protest ako na yong kidal do cho Mahatma Gandhi chu nangin Hindu ti hitang a philosophy cho born up based on the teaching of Christ cho Christian hinom lo piama thing pan ki sela white man religion teaching cho but the teaching of Christianity ati cho ai te Gandhian philosophy ko simulation asa ma ko non violent movement apat ho LY non cooperation ti ko born a peaceful protest cho effective dan cho British hoi Mahatma Gandhi ni chi movement ho cho ko ele British ho tu chan ge na lai dominate na bol lai dio cho hi chi khang la ya chu extremist ong anu mo cho British ho ni chi extremist ho chi ma chalo bia chayo cho him le thal pan ho cho hi chi Mahatma Gandhi ama silent protest ball pa hi cho zo lo chula silent protest a ha dan ji chi me Mahatma Gandhi chun teachings of Christ anata asan cho anang Christian ka hetia nami ngai lu ki sa pathin ki san ta asan lawa peaceful protest Dr. Hagin pathin amu ja peaceful protest a effective ja aman decision khat an la chu anang na to ding pen chu aman an to le hi chi ki san chu na dem ki mai le ho langa na panham nagal mi langa na panham ipi momong na yam galagi panapa sa dem na video tilo dang ipyong na sim kham video sim tong o mail hi ho ko ichi kahiti tawe tinlang video sim tang religious persecution na hin tinlang video sim tang o mass movement boltang theologian khat sima religion langa tupi ta ki gela na nam pumpi dinga virus khana na umso anang male nang ki gel tang o kisei se yong le kisei wal che che den ipi le a video kha jong nan se me chu jing le hong ki vekit tan den ipina se me jong zo le nal ngen chang hi kin tin na tu apa sawang hi ta he kadam na le hin hi ta he che na hong ki ho diu he enge tu zan ding hi chen jo phat sa taw te